tin kan lei bat kan ti hi outstanding liability kan ti debt GSDP ratio kan ti hi tun kum kala ya hian 42.80% ania kan budget thar tura hian apung dona 43.56% in apung dona leibat kan ti tlem don in ti sia ngatinge apun in ti mai thea apun na chan chu kan poisa man thiam lo wang po ani lawa saskia lom man kan don tam em wang ani kha lon ania kan leiba kan chu lo thei ani lo wangin pun na lom om ania kan leibat lo pungta angalang hi thil lom om lang ania pung om lo poisa puk te su tu point kan dua atam thayang apia khapu kala bank ka po over deposit ringo ti la lok ta thau mai ni chu tiang chuan ya wangin helai hi leiba kan ti tlem don an tia pung so mai ron ti thei lai tak ania ma ro chu pun na lom om ani alen za vain chi bai kan bu ka chu ei budget chung sang hi figure atama wang hianin soi sual riat sual pal te poi all khop maya kan lo ti sual pal ani poin ati dikle dan kan ngai tu zelanga tin kei inakachan ba ka ai kan advisor UTB la len chunga le kan official te nama ani poin atulang angin min chan puyanga kan soi masak du chu tu na budget kan han phot kan chiat chu ta phek som ni na point som li le pakwa na khanin tlar thum na khanin mai bel sa sangli za sari som ni pasari point pani pali a in 6-7-8% in atam ti kha chut sualania ka chia lai po khanin kan chol deu dat nge 6.78% di turani kha chuan kan budget bera hi han soita ilangin kuminak akum thara kan budget tur hi tun kum kallai hianin emi devolution of taxes kan ti hi cheng vai bel sa za somli pasari point pathum pariatin kan dong kim lo ani ei hi engwang nge chan kan ti chuan kumin chung hianin India ram pompuya tax mutura an in chut atling zo lo ani kan in sem thina khania kami chia king khoma kha chuta thang chuan mu in be sei zat kha han chokin kan chan tur zat theu kamin han sem liat dia state in kha amaro chu amu tak tak kha lo tlem ta ka wangin state tin mai kha kan mu tur aya tlem khan an chokruala min kat ta fikani kaini hi vai bel sa somli pasari point pathum pariat in min kat ve a kha state zong zong in kan ton tan vek ania kha nin kan din hung hi enge mo chuna har sat na min siam ani ti chuan kum thara somni paruk somni pasari a kan devolution of taxes kan don tura kha 0.5% na tangin 0.56% in alo pungta awai hianin crores sangriat zaruk pariat point bial pariat kan mudona apun nahi athanem khop maya nuai singkwa sang sari zaruk somriatin apung don ani chu 12.80% ani amaro chu devolution lama an chan that viau lai hian deficit grant kan ti mai PDRDG kha alo top ta tin health grant kan don thin po kha top ta
Ami deficit grant kan ti chu kum tin kan dong tlem tia la atop ala ti top tu ro man kan hrim hrim tu na hian anon ti top ta chu kai ni Mizoram tan chau ani chuang lofa apum puin hei chu ti top alo ni ta kha khan kum danga kan sum lu na lian tak pakhat kha ati bo ta ni chu kan be se ang kan pha lo na tur pakhat ania chu ti chung chuanin chia kan in sema hian kan chan san em awangin apumpuya chuan vaibel che zasari samriat point pariat bial in kan lapung tho do ani kumin kan bajeta hian chu alo mong khop maya ti chuan hemi chia kan in sem devolution of taxes kan ti hi India rama hian state som pali in an ngayan o phak lo ni an tlan yam state som pali dangin apa ngai kan khuma 16 Finance Commission recommendation na tang hianin chung azad ve in ngayan o zolwa azad ve ero chu kan pung thunga apung zinga chuan kan tel mai nilovin apun san per nai India ram pum puya amusang per again ring antia chuta chuanin pali na kan hol phak ani India ram pum puya sumhu thaber pali na kan han thleng thei pastian mal som ro pui tak nin kan ria ani chuan saski hi kan sumna lian ania saski hi chu tuna rul po ngai lo pung pom lo kum som nga nuwa rul tur khania ei chu atam theyang perlon kha kan du ve kan state tin kan in tlan sia ka amar chu hemi kan don tom ole lo na ni ve mio wang khan kan label am pom chu alang sang ve zela ngati label wanga ve hanin ti mai kha ol ve wa saskia kan hu that khan ka label o sanga alom om lam ani zok te kha kan soi do ti chuan kan hu to song hi zariat som ruk panga point pasari panga crore ei kan dong to eta hian kan ria ta kan do chu saski part 1 hi chu state zong in kan dong ani adon dan tura an cho chuang khang kan dong top maya abba hi chu minin tlan siak tir ta pat dang ai chuan lom man ati tha te na lom man an hu tur kan siam ta chu tiang lom man chu kan dong tha em mai hi kan lom na ani part 4 hian capital expenditure ram mason na rural atana poisa kan da nem le kan man nem awangin lom man kan mu hi vaibel sia za som ko pakwa point pani pasari ani ei lom om kan ti khop mai hetia zuk dil chwa le zuk ngen po ni chuang lova ram mason na rural buat sai na lama kan tho than na wanga min pe ania alu le ani ten part 5 no hian mining sector reform antia eta hian hemi kan geology and mining department lam tho chu ani ve thunga ta hian in vaibel chiza lomman incentive kan dong boka then part 7b hian agriculture department tho chat ani thunga takan digital infrastructure antia chumian ti thatawang chuan crore samru kan dong boka part 8 hian in urban area reforms land reform kan kalpuina kan revenue department lampang tho that azar kan dong hi crore som panga aumbok ani ti chuanin khang zo za incentive kan an dong thei kha an lom em maya kan sarkar na thokte thorim na zar an tranem ngai na zar ania an chunga lom thu kan soya tin kha mai khala ni lova tun financial year chunga khan incentive don tur basic kan la ne ya chu part 9 noya sum mandan financial management akan ti tharawangin
efficiency in financial management อันที่ตบมาอย่าแต่ยังครอจะทุ่มสมงากันไปใส่เมกอันนี้ตุนมาร์ชาเรามาเฮียนให้ดอนมันกันอินไปใส่อันนี้ไอ้อารมณ์เลยส่วนละซุมอินมันดานาดิกโลสติกติฮาวเร่งไอ้กุมขวดชินค่ะไว้น่าจวนin financial management efficiencyลมมันเฮติศาสตร์กันหันดงเทียอบิกตะกินกัน finance department กระทบปุยเตปออันจุงกะลอมตักเมวอันนี้ทีนปาเต้นหน่วยยัน urban planning reforms อันที่เฮตกันติดชัดอวังยันครอร์จัลสมดีเล็กปฐุมเบสเมกกันในปกะปาเต้นบีอัตรังยัน ease of doing business ลมากันติดชัดอวังอินไวเบลจะจะสอบปัตนีกันละเบสปกะทีน incentive นี่เราอาชิมพริมา CSS ที่มาจังอ่ะปาทรีนวยละดอนเดลเลตูกันไปใส่ฮีครอสมดีเลยปริยัติ point ปฏิปังอากันในบกะติดส่วนอภัยน์ตุน financial year สูงอาดอนเบลเลกันไปใส่ฮีครอจะรุกสมงาเลยปฐุม point ปฏิปังอาอัดลิงอ่ะไอ้กันดอนมันเลยส่วนตุน financial year กัลเมกะเฮียนินสัสกีหน่วยอัตรังงดเทียนครอสังกัดจังอาสอมปะกัวกันดงดอนตีนะอันนี้ไอ้อารมณ์เลยอันนี้ทีน revenue deficit ฮีกันเนี่ยนี่สินักสายตัวขันสังนิสมนิปังอาสมนิปารุกะครอจะไล่สมนิปัสริงดไหมกันดอนตัวระดับตัวซากันดอนโลวังขันrevenue deficit กันในภาตาอันนี้อามารถสุดที่จุ่มจวนกุมทาร์ลอมตัวไรจวน revenue deficit ฮีกันในดอนตัวลวะ surplus กันตุ้มโชดอนะ revenue surplus กันในอปุนนัตัวฮีไวเบลจะทุ่มสมทุ่มปารุปอยน์ปักวัวปัทุมินปงดอนอันนี้สุดเฮ้ยอัปปังไงอ่ะส่วนนี้กัน performance อัตราเท่าตามารู้สึกขัดที่จัดกันโดนตัวกันโดนโลวังกันตะฟัวเร็ดที่นั่นไม่เนี่ยตุนคุม local ตัวไรส่วนที่กันจิมาร์โชว์เลยโดนอันนี้ทีนกัน GSDP อปุ่งโชว์เลยละฟิกเกอร์ที่จะใส่ลวิละตัวน่ะอปุ่นนะตัวฮี 10.85% in อปุ่งโชว์โดนนะทีนเกี่ยมานี่ states on revenue กันหันตีtax revenue และ non tax revenue ฮีอปุ่งโชว์เวรเร็ดเจละตัวน่ะยันอปุ่นนะตัวฮี 5.48% in อปุ่งโดนอันนี้ทีน fiscal deficit ฮีกันสวยเลยอ่ะกันสุรการติดขันกัน GSDP ฮีกันริงเลลอันนี้ GSDP ฮีเอ็งกิมไม่เตะฟงมันอันนี้GSDP กันเสียลั่นต่ำส่วนกัน fiscal deficit ค่ะเต็มก๊อกไหมนี่มารู้สึกกัน GSDP อัตราเนี่ยส่วนกัน fiscal deficit ค่ะข้ามี percentage ตรงนั้นส่วนนี้วังกันสร้างเลยออกไหมอ่ะข้าเนี่ยวังอินหัวเส้นตะกินนิกุมาเกี่ยมานี่พวลบัตเจ็ตกันหันตีเวทรังคานมานี่เลยมานี่อินบุมเฮทัลdata เลย figure กันตีเร่งไอ้กัน statistic ฮีอดีตชวนรังกายอดีตเราชวนมีmislead นะสุดท้ายไม่มานี่เลยมานี่อินบุมนานี่เกี่ยนี่ชวนอีกดิกน้ำมังกุกันตีหัวเส้นตะกินกันตีดิกันนี่กัน GSDP ค่ะแต่ชวนขมีกันตีดิกอวังคานกัน fiscal deficit แต่ชวนอโลหลังสร้างโดนนี่ดิกันเชียงเร่งมาเสกันตัวงามันนี่ค่ะอันนี้นี่รอเสอดีกินบุลิจนังกันนี่นางเฮียนอีหลังตังงามังเฮตียงอดิกสีละว่าเดินหุ่นชาเดวออกมาอินดาชัดช่วงสีละว่าตักตะกะข้าอดิกละวันนี้กันตีจวังชวนินกันหันติสร้างตากันหันตินยมตัวด้วยนี่กัน GSDP ค่ะ
Cumi ni bang chuan sang ni som ni panga som ni paruk BE a hian 4.58%. Lai ka kan fiscal deficit cholo ni kan target ka 3% ni. Kan achieve zo talo ni ma se poi kan tilo kan ni na dik takalang kan do. Chuan don kum thara hian in 3.81% in alo tlaniam vele thung dona. Ti chuan na kuma chuan tlaniam chho vele zelanga kan sarkar chung hian in a target 3% hi kan achieve man don e don lo chu til soi har tak anianga ma se achieve ram te kan tum don ani. Tin kan revenue receipt hi apung ve ta viava crore sang ni som le paruk point pasari bialin apung ani. Tin kan leibat kan ti hi outstanding liability kan ti debt GSDP ratio kan ti hi tun kum kalaya hian 42.80% ania kan budget thar tura hian apung dona 43.56% in apung dona leibat kan ti tlem don in tisia ngatinge apun inti mai thea apun na chan chu kan poisa man thiam lo wang po ani lawa saskia lom man kan don tam em wang ani kha lon ania kan leiba kan chut lo thei ani lo wangin pun na lom om ania kan leibat lo pung ta angalang hi thil lom om lang ania pung om lo poisa puk te su tu point kan dua atam thayang apia khapu kala bank ka po va deposit ringo ti la lok ta thau mai ni chu tiang chuan ya wangin helai hi leiba kan ti tlem don an tia pung so mai ron ti thei lai tak ania maro chu pun na lom om ani tin kan CSS po apunga apun na hi crore sangkhat paruk point 10 in kan CSS ipung boka EAP kan ti externally aided project kan han ti hi epo hi apung chaudona apun na hi 30.15 crore ani tin kan capital receipt po hi apung chauzela apun na hi crore zani somni pali point pali panga ani tin kan le bata hian internal debt kan ti tia oi malai lon kan wala te ni lo ke mani sarkar huang chunga kan lei bata hi hi lei bat rawa athalo per chini ti tlem kan duani ti tlem kan han tuma amar chu kan hriat hau lo poisa sen na tur te local le thu thina khatianga wang khan kan duangin kan ti kem lei thei lova amaro chu tuna hianin crore somni le pali point pakwa in kan ti tlem don ani kum thara hian kum tin hei ti tlem zel kan tum sarkar thalo kan te na ber tur chu internal debt atang hian ani internal debt atang hian contractor labor en zang ne GPF labor en zang ne electric bill abaim damlo damdoi ina ngama abaim khang zong sok kanin te na tur kha ania elai hian na satakin kan internal debt hi kan te niam ani tin thil thar kan sarkar no lo om chu road map kan siam ani transformed Mizoram vision 2047 kan tia Vikasit Mizoram 2047 point kan soi theyanga emi road map hi kan duang ta ni kan sarkar ma in road map te kan thiamang angin kan ti ve minister tin te confidential in kan von tira an department an kalpui dan tur chu ta roi tu tur chu ni amaro chu kha chu kum ni te lo ral chuan man ren thei aloni to lo thil thar lo thleng zela tun din mun zela khan kan mamo hi endon alongai thina khamian e wang khan kan mi thiam ten thei to anan chua emi Viksit Mizoram 2047 roadmap hi tuna hian kan pe to abu e lo chu ala chuak kan lo dewa hei hian kan kalkong tur target nein tin zone nein department tin
hei hian akai roi do na ni tin nei bata hian a thalo chi public account wa lei bat hei ti tlem kan du a chu wang chuan sang ni som ni panga som ni paruk chung hian ke deposit le di tri atangin nuai lir nuai khat sing ni sang ru da sari songa paru kan release ni tin GPF hi tun mangin draw har sa to lova adil chu kan pe mai zela rei kan pending ngai lo GPF kan clear to za thi nuai lir nuai ni sing khat sang khat za som ni pasari kan release to ni tin har sa namin siam tulian deuh mai chu committed liability ni committed liability kan ti fo hi enge kan ti chuan sumbu na tur duan sa po omlo aman na tur duan sa po omlo wa chu tiang eng ma ruam man sa omlo amu na tur mo aman na tur mo hi duan sa kan nei ve ka department ni chu po om si lova thil va leite supply order pek te chu tiang om si lova work order in pek te a work order chu sei lo work order po tel lo var bala na in pek te kha committed liabilities kan ti chuan ya kum sang ni som pariat atang khan kha lo tin khom ni tukina asum dong pakhat chuan miron bia a committed liability hi ke po noi songa min la pek lo in la nei ni aron ti ni kha kan record ta chuang reng lo wa kan sum le pai ma se kan siam na khan kan chu tel thei lo reng ni kan fiat lo thil ni wang ma se local le doi mai thina chu tiang chu ti top kan duani ke ni hi chuan kan tram chung hian kan ti top theng emaw ei hi leibat ti pung tu ania kan expenditure kan fiat how lo ti pung tu ania PWD a hian chu tiang committed liability chu nuai sang khan sani samriat pasari ania rule bang hi nuai zanga samriat le pathum ala omani PNE a hian nuai za samriat patni kan clear to a nuai sang khan sani samruk patni clear le tur kan nia hei kum ni chungin kan clear thei kan in be sei ani PH ya phei chuan tam khom maya kan pek to hi nuai sang li zariat somli panini kan pek ma ba khi nuai sanga zariat pakhat ala omani hei kum thum chungin kan sarkar chung hianin arul zo kan tum ani khati zat kha sarkar ma sain dem le thina hi kan in tia hei kum sang hi le pariat atanga khatiang work order mu mal po om lo na lo in tho tir bil om si pek si lo tling khom khan ni tani work order om po lo ni sengin budgeta provision mu mal om chuang si lo ti ngot an si indu sakna thil te po henga hian atam mel ani chu tiang chu khati sat kha lo om ta heng hi ke ni chuan work order te lo na tho te kan oi mia to lo ni chu bang chuan khatiang kan thil chu na po tel thei lo khatiang chi khachu committed liability hi ti top tumin ma kan na dona emi an diktur hian UTBC ho hianin study team kan din nge chuan an ni chuan in suggestion an ron siama inventory management system mu mal sok ne ngai ni tia bungrale nan le reporting system po mu mal sok siam ngai ni tia SOR le DPR siam dan po thazok department sang ti dan sang loi lovin an vaya an man tlan tur chung te po chu nuan angai ni anon tia chu tiang chuanin ma kan la mek ani ten thil poi mo tak ngai kan village council ten sum an don ve tur chung chang ni an soi le kadwa 15 finance commission RLB grant kha sarkar ma sa khan kum sang ni som ni pakhat som ni pani first installment theng chia an pe thei ni amak cheng khan ma an la chuak to lowa nuai sangthum zali songa first installment ero chu an lo la chuak ve a sang ni som ni pakhat sang ni som ni pani second installment atangin
abak song kha an bat an pe thei talo cha chera khati lai vc te don tu khati lai khotinina an kho development na tur ka na an don tur kha an dong talo ni abuna po chuani mi lo wang kha ei kan ngai poi mo em maya finance commission in an don tur zat abithia feka asumpo finance commission in narun minon pe a khami ni na dong thei lo wa siam kha adik kan ti lo wa thei to pi chong hu ta hian kan tia ti chuan tu na hian sang ni som ni pakhat som ni pani second installment atrangin sang ni le som ni pali som ni panga an don tur song kan hai chuak vek vain ti chuan poisa kan vc te kutalu te hi kan draw chu hi kainin noi lir sing ni sanga za thum songa athingani tuna vc te an van nei ani mai tun kuma an don turan don ba ka mana mi te don turan don lo khan dong tel ta an do bolin dong ta an van nei ani tamaya ti chuan tun kum kal mek som ni panga le som ni paruka hian noi sang sa le zali la draw lo kan neya chu tun financial year chung hian draw man ngei kanin be sei ani tin power a hian Sir Charles kha Sir Charles ngot kha nuai sang ni zani panga ahunan pek lo wang remna te kha lo oma khang ne na in bel khan power labor kha nuai sare za samruk pakwa kha kan rule ta kha ania tunai chuan kan bangai lova una kan pek sel wangin sang ni som ni pali December thleng khan nuai zaruk songa pasari lom mana ribeta kan donga tin January tun kum thleng hian nuai zali le som sari paruk kan dong le boka amaro chu tuiriala son shortfall bill an tia a kholina na a tholova power ati chualo khan kan choi tho ni man lo man ka kan choi tho chu tiang tur chuan agreement te lo sign vek ani to wangin a eng kan chin man kan pe chaw ni lova eng ati chualo po khan shortfall bill an tia min thing tho mai kum nga chung min on thing ta ni sang ni som pakwa tang khan sang ni som ni le pali in kar kha min on thing ta a hei Bible se sang khat Bible se anelo nuai sing khat zani pasari atlingani nuai sing khat zani pasari chu khai voi khata kan rule thailong chu installment som panga kan rule min phalsa ro kan tia olen te kan rule tangat mai ni kan hun ma mi kha heng te hianin har chakna min siam da sa a tiswan tun chung kan rule zo vek to ni tin kan tariff rate a hi electric kan chit mana hi sarkar ma sa khan unit khata chenga le poisa samriat pathum turin alo tuka chu kan mangzui ni vain thleng hian mani loka party pakhat an kal khoma electric bill an ti sang tin min pu vak ma an fellow tak ani chuan an mol fiu ani anga hrecunga an haider luya an ti lui ni chuan a sual thak via wak ngai cheng khat point kan ti pung lo tun tram chung yan cheng khat ma ti pun kan tung lo chu ringot po chu zoram mi pui tan hianin service ro pui ta katling ge kan intia mani power rate ti pung lo tur hian kan ti pun mia lo lai an ti pung te in hoi hot vak mai te kan singa kan politic hi abol lo lu tuk de se kani treasury khara ni ten han ti ringot kan khara mia si lo hetiang chi thil dik lo hetiang ang hi kan news lampang po hianin min do pui ula kadu viau anin tin max hi kan ria soinon vat to lawanga damlo kan en kol zat hi mi singriat sanga za thum som ko pakwa kan en kol to ta hianin nuai sing khat sang ni za ko som nga pakhat
nam lo in kol na man hi kan pe chuak to a ta hianin golden card kan tiang chi i prime minister scheme noi local a oma amaro chu kan golden card noi om ho hi central in ron pe ki chu azad ve or ron pe ni abak zong zong hi kan tum sak bokani golden card de ho hi central in he ron ti theisi lo nang hin chuan in top mo yang kan healthcare pa nga hen lu ro ti thei kan nia ma se kan ti du lo kan lai na ta central in ron pek ba kha kan state sumin kan pek bel topa azad ve la in tum sem ang kan ni tuna hian azad ve a in central ron tum hi temin atam khet so ani tin hei Asian Development Bank katangin loan kan la dona kan lo na tur hi seng nuai sing riat zathum som sari pali kan la don ani January ni som ni pathuma khan ai kan finance secretary tenen hianin an buai puya agreement an sign to a ai hian kan leibat khasu aron tilang tam le don ani ma se leibat thachi ni chu kan leibat hi eng wanga leiba hi omnge ti hi inzo fele silo chuan a finger ringo ta tisa tan ba in ti kha thilom thenia ai hian kan leibat teron tipung le anga ma se hi athat em na chu saski chu tluk lo dewa saski chu pungam lo nia eta hi chuan apung atlem ba ka za asom kwa hi central in ru sak don ani za som chau hi kan ru tur ania athat tho tan hi tiang ni chu pok zel turom sengin atha le ni then Mizoram Building and Other Construction Workers Welfare Board hianin now nei le in nei awanga ham that na hi cheng sanga atangin sing khata kan ti punga disability benefit hi singa atangin noi khata kan ti pun saka then member te chu an fa te distinction an lo pas hian cheng sing di in kan pe bok ani then han holding scheme hi kan tu puiber ani hi chu kan khet chiang tlang ka fria kan pek sang de chu te chu ka soi lo me nga amar chu kan lom na em chu mandeu khanin nikum khanin niti ayok hoi hotin Delhi meeting kan ya niti ayok khwanin central ministry sang mi poimo tele company lian ho jong song mai kha min ko khom sak tuk mai ni so thi nga wang hian Mizoram Puala Delhi khatiang sat mi poimo meeting nei om masak na ber alani chuta chuanin kan so thing mai ni lovin thil dang a marketing kha min buai puya min ti saka kan lom na chu niti ayok hianin ginger capital of India min puang ani so wangin ginger kan ti reng chuan India ram mi pui te ru sa Mizoram lang hal ta tlatani kan ta bi liu ang devin alo lang ta kha kan lom le in pension hi kan soi le nga poi mo hi kan sarkar ma khan pension hi zakwa sam sari pali chia chinfel ani tichuanin kan niriat December atang sang ni som ni pathuma kan sarkara tun thang ni som pathum thenga pension pa ngai kan pek chu kan chinfel sakhi sangli zanga samrup ania first formulation antia kumsang ni som paruk malama lo pension to kan chinfel hi mi sing ni sanga le som thum pariat kan chinfel sak to ni tichuan avain mi sing ni sang ko zanga som ko pariat pension hi kan chinfel sak to kan chinfel sak tampo le kan sum chu hek ti na chu ni ve a chan chu ti khan kan pe chuak renga a hanjin na te hian pension pitar putar te hian min ron chi bai ram chin an lom ni ei kan pension kan hu ve theita apuna kan muzat zat mai an tia an lom thu te min ron fil thina amar chu kha khan kan sum kha ei hekta ni ve ze la da pension ta na kan sen so hian kan budget za som pali point paruk ai hek phak
ei tam khop mai chuan MKVI hi kan soi le dai anga PMEGP loan hi an lo la thin ani sarkar na thok te pon lo lak te thin ani dan lo ni kha kha tin emerging money du awang khan an lo la mai maya development ata na mang si lovin na thok tak tak si lovin ti khan an la a ti chuanin margin money an donga an rul le maya a margin money 30% ve la kha an hlep te thina chu tiang chuan an lo suwa sam na sa ni kum tam tak chung kha hei tha kan ti lo kan ti top ani tuna tang chuan loan la reng chu endik latlak ani em an civil score te engkim endikin loan lak to anem la ru lo me kan em latlak le niam ti song song akum lama au pato lu tu kem ti te khang en fia vek nu chau khan e PMEGP loan hi e kan pe chuak ta kan strict ta tin pension regulation 2002 khan nei veni MKVI yanin emi pension regulation nuaya hian pension khan lo peve trawa pension an tam zel sia poisa khana dai ta lo ni poisa ina dai ta lo wang khan sang ni le som ni pathum zun tha tang khan tu man pension an dong thei ta lo ni pension la lo ren lo om thup mai ni ti chuan an mang anga an ron thena in lak thin khania enga nge in lak chun zom lawang ti dan kan zong ang kan ti a ti chuanin mi zale pakhat pension dong thei to lo kha kan pele ta veka hemi tan hian nuai zanga som ni pasari point pariat kan seng ani chu kan din mun ania tikanin sarkar na thok lo hi hei amuna kan han pe ve thei zel ta sang ni som ni pali Christmas don kan Christmas present tutan DA 4% in kan tipunga nikum November tha khan Christmas present tan 4% booking kan ti pun sak le a tun kum April ni khata tang hian 2% in DA kan pek bel le don bok ani sarkar na thok lo hian in 27.15% hi akal rala tin sarkar na thar lak phal na hi sarkar na sing khat sang khat za songa paru na sarkar no hian sarkar na lak phal na kan pe chuak to a emiata na kan poisa sen hi nuai sing khat sang khat za som ni panga atlingani tin Mizoram ala om ngai mi alo thlai luman kan wawai pui thin kha thlai luman ane ngai lo minti sak thina kha kan agriculture minister le thok pui ten thei top anan chu amani lo khan tata AIG company ne agreement and sign ta a thlai panga tuna hian pilot project angin insurance crop insurance kan pe thei don ta ani tin kan veti minister le athok pui ten thei top so in run insurance ti ve tumin an han be chang chara hai po hi til la om ngai lo kan nei thar ania national insurance company nen animal insurance scheme mani khan in agreement and sign thei ta bok ani tin thil thar tun mal om ngai lo kan sarkar lo thar pakhat chu venture capital fund kan ti hiani a hi emsum kan start up mission noya kan entrepreneurs te dom kanan tana kan ti ania heta hian nuai sang ni kan da ti chuan khang entrepreneur company din thei ho kha khan hemi atang hian poisa anron puk theianga tin sarkar khan kan va invest ve bok don ani kha kan sum mang khan startup khan lo ti theianga ti chuan an hlok na kha an nin a hlok na enga keinin share kan nei bok don ani sarkar den khan kan sum don tlang don ani chu ei thil thatak ania sarkar poina poisa pe punna tur investment thatak ani hi thil thar ani atober kan soidu chu Zoram sarkar tun malom ngai lo project monitoring committee le VUC kan nei ni
project monitoring committee hian project sompua vel amunan endik to tlang pui thuin tun palama contractor ten na lian an lo tho an la zo man silo ani deuh veka kan endik ngai ho hi na thar ho hi chu ban khur cho tangin endik tur kan tia na chia hi om to lo sen kan duani ven sen tak tak ro chu no mar chu kan strika he committee hian ko khran ai on tel kim veka political party ai on tel kim veka ni chu ba ka stakeholder rang an tel boka keimani a sarkar nei tu khan kan vati mai ni lovin zoram mi pui zong song ai o zo omna committee ni chu chuan mizoram sarkar noya na tho zong song project poi mo zong song a thaim a quality a thaim a huna an zo donem an sumruam an estimate hi an kham khom donem ne revise angai don angai don chuan enge chan action la ka ngai khang zong song kha an endik ta ei atang kai ngoi ta hei hianin na chia omne duri aveng ta chu ta chuanin na chia endik ngai deu country ani photson kan media te po ka ngen chu ron soi zel ro e kan project monitoring committee amuna kan on tir zel kan endik zel quality hi kan compromise ve don lo na chia hi kan du to lo ni na crortel man na mia lo abandoned building ruak mai maram mai atam lu to kan ramai heng te tha kan ti lo chu wang chuanin khatiang khanin ma kan la tin kan walu pa councilor min thlir rena MLA te po zil an ngai chuan an kova minister te po zil an ngai chuan an kova ke po mi thil soi pui du an nei chuan min ko moya chu party dang nei lo hiani ani hian kan cultural to na satakin min veng reng boka teng te kan wan nei na ani bok ani ole kachin kha soi talks nangin hundal chalu ani nei ram lo mo ani le zo na ai kala